Ka Sorkar Pdeng kan Thaw no ikimat Treikam ki berthamai ha ka bayadai bat ki kam jengok kai perthai lani ka National Tourism Policy Shuwa jong ka Dorbar Mang Tyngka jong kari. Ya kan nilai thu do Menteri Ketna Tourism but Culture Uji Kishan Reddy ha ka por ba ula ai jengkren ha ka National Conference jong ki Menteri ki kam jengok kai perthai jong ki jilla berper ha Dharamshala ha jilla Himachal Pradesh. Ulaong by ka National Tourism Policy on sawanra tat andala dep benyamir jingmut bat yatainya bin pebin bat baro kibidon bentalang hakne ke benta. Already ulaong bakane ka National Conference kalong ru ka bakongsan na ka benta ka jingek hun Shuki President kari India aga kan hun G20 bat ula benrap ru baga Sorkar kadang persyang ikilat kilenti ban kampen baha syu kumyaki surok kilenti rel bat kiwei manang kam kan tiu syu yaki kam jungok kai perthai. मेरा पास क्यों ना हो सकता है, गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है। ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता है।